Ïohbor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Katba kajing pengkrea ke election naga bintau senam araja arpulai kalaya syat-syat. Ke United Democratic Party ha Mawthadraishan constituency kalanang Ïohbor Shushu da kajing Pynïasoh jong kinong kersan ke seng Kongres ke PDF bat ke Hspdp. Uba Pius kurba ubale ino e kam General Secretary jong ke seng Kongres Mawthadraishan block ringkat balai kinong kersan kilarai ban ai jing kersan ya UDP ha kajing alang kabal pelong ha ka arpu trik nailar arajar arpuar ha pelau jong yeksa jong ba Hspdp nongsit. Presiden jong Hspdp Mawthadraishan block uba Damian Marsyangbai ubadang shui eno ya kam Presiden Dangshan ringkat bagi nong kersan ke Hspdp kila lei ban ai ke jing kersan ya ke UDP. Dakani ke jing Pynïasoh jong uba Damian Marsyangbai ubalai khun ya ke election MDC hagis nam ki baladap bat uba Pius korba ubalai khun ya ke election MLA hagis nam ki baladap ke UDP ha Mawthadraishan constituency kalayo ru ya ke jing kersan nau MDC barem jong constituency uba blending war. Hakane ke singi lapan skami kinong kitkam batmai jong UDP Mawthadraishan circle nagamenta ka samai trekam jong usnam arja arfulai arja arfunyo kibakan thup ya ka parent body ke youth wing bat ka women's wing. La sakhi langru hakane ke jingalang da president jong ka UDP uba medba lingdo lamba uba kermen chela kibala pinskam ya kinong kitkam kibatmai bat kibala priang burom kibala wan man Pynïasoh sya ka UDP. Ngadai wina ki noilam hapo ka parti Hspdp ngaladon na parti Hspdp nadu ba ka singi ba sedang banyo batebut ngalai kunro ya kane election kebrang syudam ke MDC election na kane constituency bat ngaladon benta la slam hanadu kipor ba kane ke Mawthadraishan constituency ke padon hatupor ngidang don haka Pariong Mawthadraishan constituency hatupor ngidon inoilam ye bakrao jong ka jai mre kham tam inoilam jo parti Hspdp ye mai hopping stone lengdo nrei ka sosi kalong hadin ke jing khlatno jong ye mai hopping bon ki kenram hapo ka parti Hspdp kham tam hagani po Mawthadraishan constituency hagini singi hadin ke jing wan jong ki bon ki briwat mai jong ka hagani ka po parti Hspdp ka don ka jing yai lai ya kirkom trekam ya prosedur trekam jo parti bat khamtam ke jing bom buram syo ya kini kiriti trekam ke ba mi joping stone lendo nadu badana nesla pathai ulabo ka jing pun ko buram ko jungi yapi ngasneo ba ngina ka parti ngipdiang yapi nadu ka donot nadu ka mesim ya ka ba ngipdiang yapi kum kibri ke bon kersan yangi buat num paidin kane kajing penku buram jongi yapi kalong kum sibenta pan perskam pan kersan irpati bat kumjo rungi pediang yapi daka parti de kajing songo kajing wan kajing pi ngenyo pan pediang ya kajing job sach senpat warjar arfolai tongin trai sitam ban penjob bun sit hane ke state kajongi kumbang vice president jungi naka west kasil jungi ba bring bena ajeng keren mata ida angnut ba isliang ba lai kali ki konstitusi pa west kasil jungi ru la kumno ngidai bandang katong yamanta shisit la nersit ngidai ban penyo naka west kasil ke jungi ru ngada kerpat ya pi baro ki nongkersan ki nongkitkam bat kita kedawan kersan yang imataru dong ini Traistam, ini yakit bakrueng, bangin ya job bunset akan dia kenti ke pemerintah. Ngalele ya ka election arhaja kat pra naka parti kongres. Rengas ngaudiau namar ba ngaklam la ban. Ben kalian yau MLA berat ba jongpi. Bang ya kersan lang tentah. Ngasok ben sibune bahaka bakum ke ni kesengi ke basak jingkat mau. Ngia dorang kat bat MLA beran berom jengi balong ru minister jong ke state ke jengi. Nah kalian jong abat ki
parlok ke jonga ki badan haka parti kongres khamtam naka sinong jongi yang tena po domba kse haka miet ba perung thmai haka juk kamit sispa san po prangut ngiaru naka polling station langtor ke bangi don ngiajop nangi kongres banta bade kan job parti pi haka jingalam jongi MLA badan berom jongi sobhat hapti Kawai pada makwa badong ni habban. Ni do naga parti kongres kadau kolong ba ki MLA ki balajit ki pai ba naga parti kongres ki le mi lut barok. Naga ar pungut mantam dan su Ïohbor la long jiro. Tengange perkhat bagi parlok ki jungi ni ong kam don jing bot su ingi bandang don hapo ka parti kongres.